kanya twahariye ubwino nuko ikintu wamenye nuko ikipe ya APR FC yatsinze ikipe ya Polisi kuri penalty enye kuri ebyiri. Iyi ekipe ya APR FC mwibuke neza cyane yuko ari ya kipe ikoresha bije zihagarara miliyoni 200 yishyura mu kwezi kumwe, ikaza gukirwa n'ikipe ya Polisi. N'ubundi byumvikane neza n'ubundi ko aya ari ya makipe ahenze cyane hano mu Rwanda, ariko mu kwitwara neza nabyo bikagenda bigorana. Ekipe ikoresha amafaranga makeya kandi itwara neza n'ikipe y'Amagaju ikoresha amafaranga makeya ku kwezi, rwose makeya cyane, ariko ikaba igenda izibangamira muri shampiyona. None se ubu ngubu ekipe ya Rayon Sport ikaba yamaze kwemererwa gusinyisha bamwe mu bakinnyi bagenda batandukanye, ariko se iki gikombe izagitwara? Nicyo abantu bagenda bibaza n'ubundi. Boom waves, ambiance is boom waves, tugomba kuzamuka. Twongeye kubaha ikaze mwebwe mukurikiye Boom Waves, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese, ikaze muri ka kanya twa Rayon Sport. Uyu munsi nuko ekipe ya Rayon Sport rwose amaze gusinyisha abakinnyi benshi bagiye batandukanye, ikaba yaramaje kwishyura umutoza Haringingo Francis Mbaye. Ikintu twabwira kuri uyu mutoza Haringingo Francis Mbaye nuko ari umurundi, akaba yaraje akajya mu ikipe ya Mukura FC akaza gukoreramo ibintu bigiye bitandukanye, akaza kwihesha n'igikombe cya Heroes Cup, ariko yaje kwivamo atajya mu ikipe ya Kiyovu Sport, aza gutwara umwanya wa kabiri inshuro ebyiri. Ekipe ya Rayon Sport iramubengutse, akaba yamaje kuyijyamo, akaza kuyijyamo rwose akayihesha ibintu bigiye bitandukanye, ariko bakaza kumwirukana ku nyuma yo kubura igikombe cya shampiyona, akaza kutegera mu ikipe ya Bugesera, akaza gutuma ekipe itaza kumanuka, ariko bikaza kurangira n'ubundi bafashe umwanzuro yuko agomba kwirukanwa. Ariko ubu ngubu rwose ikintu wamenye nuko ikipe ya Rayon Sport ikaba yaramaje kumwishyura ideni yarari yirifitiye rwose. N'ubundi Haringingo Francis Mbaye akaba yaramaje kurega Rayon Sport kubera yuko nta mafaranga ye yigize abona. Dore muri ka kanya twahariye ubwino nuko ikintu wamenye nuko ikipe ya APR FC yatsinze ikipe ya Polisi kuri penalty enye kuri ebyiri. Iyi ekipe ya APR FC mwibuke neza cyane yuko ari ya kipe ikoresha bije zihagarara miliyoni 200 yishyura mu kwezi kumwe, ikaza gukirwa n'ikipe ya Polisi. N'ubundi byumvikane neza n'ubundi ko aya ari ya makipe ahenze cyane hano mu Rwanda, ariko mu kwitwara neza nabyo bikagenda bigorana. Ekipe ikoresha amafaranga makeya kandi itwara neza n'ikipe y'Amagaju ikoresha amafaranga makeya ku kwezi, rwose makeya cyane, ariko ikaba igenda izibangamira muri shampiyona. None se ubu ngubu ekipe ya Rayon Sport ikaba yamaze kwemererwa gusinyisha bamwe mu bakinnyi bagenda batandukanye, ariko se iki gikombe izagitwara? Nicyo abantu bagenda bibaza n'ubundi. Nta kindi nuko ikipe ya APR FC nayo yamaze gusinyisha Abagande ndetse n'Abanyaburkina Faso, ikaba iri kugenda isinyisha umuhisi n'umugenzi kugira ngo izatware iki gikombe, ariko abantu bakagenda bavuga neza cyane yuko APR FC n'ubundi bagenda bayibira, ariko batayibiye n'ubundi ngo nta hantu yazagenda agera muri shampiyona y'u Rwanda. Ibi ngibi abantu bakaba babivuga neza cyane bahereye ku mukino wayihuje n'ikipe ya AS Kigali, umukino w'ubutwari rwose kabisa. Ikipe ya APR FC yaje gutsindamo ikipe ya AS Kigali ibitego 2-0, ariko abantu benshi bakaba bagenda batandukanye bagenda bavuga neza cyane yuko APR FC hano bayibiye. Ahangaha twavuga nk'abanyamakuru bakorera RBA, harimo Rugaju Rigani ndetse n'abagenzi be bakorana urubuga rw'imikino, bakaba bagenda bavuga neza cyane yuko abasifuzi bibiye ikipe ya APR FC, ikaba ari ekipe itari gutsinda ikipe ya AS Kigali uko ibonye 5-5. Dore abakinnyi tutajya tumenya irengero ryabo, ariko rwose bakaba bara abahanga cyane. Ahangaha twavugamo neza cyane umukinnyi witwa Nova Bayama. Uyu nguyu ni umusore rwose wahagaritse ibintu byo gukina umupira w'amaguru. Hakabamo abakinnyi benshi bagiye bigira muri Amerika, ariko mureke dufate aka kanya twibuke abakinnyi. Uyu nguyu tugiye guheraho n'umukinnyi witabye Imana, Mafisango Patrick. Uyu ni umutipe w'umuhanga cyane wakinaga hagati mu ikipe ya APR FC. Ahangaha bakaba bamuzi rwose. Mafisango Patrick akaba ari umukinnyi wakiniraga n'ikipe y'igihugu Amavubi, umukinnyi mwiza cyane watsindaga ibitego, abafana bakagenda bamukunda. Umukinnyi wa kabiri ni uwitwa
Katauti uyu ni umukinnyi ukomeye cyane rwose wakundwaga cyane n'abantu batari bakeya, bakaba bamuzi mu rukundo n'umukinnyi ukina filime muri Tanzania. Uyu nguyu aba bombi bakaba baramaje kwitaba Imana, ariko bakaba bari abahanga cyane muri shampiyona y'u Rwanda. Ariko ikindi kintu wamenye ni uko burya ngo bajya bavuga ngo igihe cyose uri ku isi ujye wibuka gukora neza, nawe uzajya wibukwa. Hari amakipe twagendaga dukunda ariko muri iyi minsi tukaba twaragiye tuyaburira irengero. Mureke duhere ku ikipe ya Espoir. Ubu ngubu ikintu twakubwira ni uko ikipe ya Espoir iri gukina barrage mu cyiciro cya gatatu, igomba kuzajyana mu cyiciro cya kabiri. Iyi ni ekipe bateranye ariko bikaza kurangira rwose yisanze mu cyiciro cya gatatu. Ekipe dukurikije ni ikipe yitwa Mirongo Plastic. Iyi ni ekipe rwose twagendaga dukunda, ariko nyuma yaho ukuntu zaje kugenda rwose ni ibintu bigiye bitandukanye rwose. N'indi ekipe ya gatatu ni ikipe yitwa Pepiniere. Iyi ni ekipe rwose yari ifite abantu benshi bari batangiye kugenda bayikundira, ariko bikaza kugenda igenda gake gake ikaburirwa irengero. Dore ekipe yakunzwe cyane n'abantu batari bakeya, ariko ikaza gukora ibintu by'ibitangaza mu gihe gitoya, ni ikipe yitwa Atraco. Iyi kipe ya Atraco abantu bakaba bayibuka rwose, iri gukina igikombe cya Sekafa muri Sudani, ikaza gutsinda St George. Rwose bakaba bagenda bavuga ngo ni nacyo gikombe rukumbi abanyarwanda bazi cyavuye hanze kandi kije giciye mu mucyo. Ni ekipe ya Atraco FC. Byaje kugenda gute kugira ngo ekipe nayo ihite isenyuka burundu? Nuko kampani yabo ya Atraco yaje kugwa mu bihombo bikomeye cyane, bikaza kurangira ekipe bayishyize ku isoko bakayigurisha. Bamwe mu bakinnyi bose bakaba baragiye baca mu makipe atandukanye mu ikipe ya APR. Ikipe wamenye yafashe abakinnyi benshi bakomeye, harimo APR na Rayon. Nizo kipe zase zigabagabana, bamwe mu bakinnyi bagenda batandukanye. Umukinnyi wakunzwemo cyane ni umukinnyi witwa Bakame. Uyu ni umukinnyi wari umuhanga cyane rwose, akaba ari n'umuzamu wa ekipe y'igihugu Amavubi. Muri uyu mwaka wa 2025 ikintu wamenye ni uko mu kwezi kwa kabiri ku itariki 23 gushyika mu kwezi kwa gatatu ku itariki 2 turi kwitegura cyane kwakira ikipe mpuzamahanga nyinshi zigiye kuza mu Rwanda gukina umukino w'amagare. Uyu ni umukino abanyarwanda bakumbuye kandi bananyotewe kongera kwiboneramo bamwe mu basore babo b'abanyarwanda basi batwaramo etape kuva yajya kuri 2.1. Abanyarwanda rwose nta n'umwe urayitwaramo na etape n'imwe, kubera yuko haba harimo abakinnyi mpuzamahanga ku ruhande rwose rw'isi rugenda rutandukanye. Abantu benshi bakaba bagenda bifuza yuko umunsi umwe bazicara bari guserebura bavuga ngo umunyarwanda atwaye etape. Ni ukubera yuko n'ubundi abantu benshi bagendaga bayinyoterwa, bari mu byaro bari bazi neza ko batazigera banayibona habe na rimwe, ariko abantu benshi bakaba bagiye bayibona. Ahangaha twavuga mu turere two mu burasirazuba, Gatsibo, Nyagatare, mu burengerazuba tukavugamo za Rusizi, za Nyamasheke, aho hose na za Rubavu. Rwose ibyo bice byinshi byo mu Rwanda bakaba bagenda bibonera amagare. Ni ibintu batagendaga batekereza ko byabageraho, ariko muri iki kinyejana cya 2021, muri uyu mwaka wa 2025 bakaba banyotewe bifuza yuko nabo rwose bagenda babona neza cyane amagare yongeye kugaruka muri utwo duce. Mureke twikoze ku mihanda mu myidagaduro, tugenda turebera mu ngo se bigenda bihagaze gute muri iyi weekend turi kugenda dusohoza. Byagendaga bihagaze gute muri weekend? Ikintu twabwira ni uko hagiye havugwamo amakuru menshi ya showbiz agiye atandukanye, ariko ikintu twakubwira ni uko hasohotsemo indirimbo Birthday y'umuhanzi Meddy uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi ni uko twakubwira ko hasohotsemo alubumu ya The Weeknd. Uyu ni umunyamerika rwose uri kugenda ukora ibintu bigenda bitandukanye. Grammy Award abantu bazayiririmbamo bakaba bamaje kugaragara muri iyi weekend. Ikindi wamenya ni uko abahanzi benshi bakaba bari kugenda basohora ibihangano bigiye bitandukanye. Bwiza akaba ari gutangira kugenda amurika alubumu yise 25 Shit. Iyi ni alubumu yitiriye imyaka ye, kandi akaba agenda avuga yuko ari alubumu iri kugenda irata ibigwi bye kandi
ndetse n'iby'ubutwari. Wowe rwose uje bwa mbere ibuka gukora subscribe, share ku nshuti zawe nazo zijye zimenya amakuru y'indani. Ikindi wamenye mu myidagaduro ni uko abantu benshi bari kugenda bibaza ku gihe indirimbo zizagenda zizamurirwa agaciro z'abantu bagiye bitaba Imana bakagenda bazikina ku buryo buhagije bakareka kugenda batazikina ahantu henshi hagiye hatandukanye, kandi izi ndirimbo z'aba bagabo rwose cyangwa aba badamu bagendaga bakora bakiri kuri iyi serurema bakaba bagendaga bakora ibihangano byiza cyane. Nicyo kintu twakubwira mu myidagaduro cyagendaga gitrendinga cyane muri iyi weekend. Ikindi wamenye ni uko muri politike niho tugiye kwinjira mu minota yacu rwose mikeya cyane, ni uko ubu ngubu iyi weekend irangiye umujyi wa Goma wamaje gufatwa na M23, ariko ibi ngibi bikaba byamaje gufata indi ntera ku rugamba kubera yuko bimwe mu bihugu byamaje kwidekarara uruhande bigiye bihagararaho. Ubu ngubu igihugu cy'u Burundi kikaba kivuga neza cyane ko kiri inyuma igihugu rwose cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarundi bakaba bamaze kwidekarara. SADC ikaba iri kugenda ivuga neza cyane ko igiye kongera imbaraga iri kugenda ihereza igihugu cya Kongo. M23 nayo ikaba iri kugenda ivuga neza cyane ko nta gahunda ifite yo guhagarara, kandi abantu bose nta muntu ugomba kuzayitambika, igomba gukomeza igenda ifata tumwe mu duce dufite ahantu ihuriye na M23, kubera yuko intego bafite ni ugukomeza bagashyika Kinshasa bagakuraho ubutegetsi bwa Gisegeti nawe akaba agenda avuga neza cyane yuko nta kindi ari kugenda asabira igihugu cy'u Rwanda guhanwa, kubera yuko n'ubundi ngo aricyo kiri kugenda gitera inkunga M23, ariko u Rwanda rukaba ruri kugenda rutangaza neza cyane nta gihugu kigomba kwitabaza ikindi mu mafuti yacyo. Igihugu cya Kongo kigomba kwemera kikaganira na M23, kubera yuko u Rwanda nta ruhare rufite ruziguye muri iki kibazo cyabo, ahubwo M23 ukaba ariyo ufite ikibazo hamwe na leta yabo ya Kongo. Ikindi wamenye ni uko ibihugu byinshi by'i Burayi bikaba biri kugenda bifata imyanzuro yabyo, dore naho igihugu cy'Uburusiya kiri kugenda kivuga yuko M23 igomba kuva muri uwo mujyi. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yaruciye ararumira, nta kintu yatangaje kuri iki kibazo rwose, yacyumvise avuga yuko gikomeye cyane, ariko nta kintu afite cyo kukivugaho muri iyi minsi. Ariko se iki kibazo kiri muri leta ya Kongo kikaba kiri kugenda abantu benshi bagenda bavuga neza cyane ko gishobora kubyara intambara yo mu karere, dore n'ubundi abantu benshi bakaba bari kugenda bavuga neza cyane nyuma y'inama iri gutegurizwa ya SADC na Afurika y'Uburasirazuba, bagomba kwicara bakareba imizi y'iki kibazo bakagikemura neza cyane. Abantu benshi bakaba bari kugenda bavuga neza cyane ko bagomba kwicara bakagikemura mu buryo bwa politike, ariko ibintu byo kurasana akaba atari ibintu nyamukuru bigezweho, ahubwo ikiza ari ukwicara bakaganira hagati yabo kugira ngo ikibazo bagikemure kandi bizagende neza. Bitari ibyo rwose ibintu bikaba bigiye gukomera mu karere k'Uburasirazuba. Muri Ukraine ibintu bikaba biri kugenda bikomera ku rugamba, dore n'ubundi muri iyi minsi ibintu bikaba bigenda bikomera. Uburusiya nabwo bukaba bwamaje kugenda bwanzura neza cyane yuko bugomba kugenda bugafata umujyi wa Ukraine. Ikindi wamenye ni uko intambara iri mu burasirazuba bw'isi, Irani ndetse n'igihugu cya Israel ikaba iri kugenda itangaza neza cyane yuko yo nta kindi ikeneye ari amahoro. Bakaba bafashe agahenge n'umutwe wa Hamas. Uyu mutwe wa Hamas ukaba uri kugenda urekura bamwe mu banya Israel, na Israel nayo ikagenda irekura abanyahamasi. Abantu benshi bakaba bari kugenda bagaragaza neza cyane yuko iyi ntambara iri kugenda irangira. Ariko se igihugu cya Iran cyo kikaba kiri gutekereza kuki mu bintu bijyanye n'intambara, nuko nacyo cyiturije ngo ariko nihagira umuzakoma rutindiri ngo nacyo kigomba kutagikoresha ibyo gifite, kubera yuko abantu benshi batazi ibintu byinshi kibitse, kubera yuko abantu benshi batekereza neza yuko ari agahugu gatoya mu bintu byo gutegura urugamba, ariko ngo ni ukwibeshya gukomeye cyane. Perezida Donald Trump akaba ari kugenda abwira Koreya y'Amajyaruguru guhagarika gukora ibitwaro bitari ibyo, bagomba kuyifatira ibihano bikomeye cyane. Ariko iki gihugu cya Koreya y'Amajyaruguru kikaba cyo nta kibazo gifite cyane, kubera yuko kiri kumwe n'ibihugu by'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa ndetse
South Africa mu muryango wa BRICS. Iyi BRICS mwibuke neza yuko ari umuryango ukomeye cyane, dore Turukiya nayo ikaba iri kwifuza yuko nayo yaza ikajyamo kandi bizagenda bigenda neza. Igihugu cyabaga muri OTAN kikaba kigenda kisanga muri BRICS.